Musyi wa Mutongo TV ni kwacha kiwio chaku nikiende nesa na ni watinda nesa nina udhocha kilunguni chaku kila wendete cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na studio ni nainima kwa alango enda mamukethie na mimutavia umuwoneva ukambani witu niambia na ku Bishop. Asante Musyi wa Mutongo TV, asante Jackie kwa masirani ta Bishop Mala wa Jesus Grace Victory Internationals na numete bandu beta wakalama bandu beta wa Masade ne mundu moyene na ene ngai abitite witone wako muthukuma. Asante Jackie ndo wakibindiki. Karibu Bishop. Thank you. Na ku Madam Faith. Kwesi twaneta wa Faith ndunge na santi nondo utothocha Musyi numite kangundo ni mwiyeni ngathamia tukathamia bandu beta wa muya na kwa ni Katelembo ba Masako. Karibu studio. Asante Jackie kwa Musyi TV. Ninya wenu Dr. Jim Mutunga wala umite umwake ni wa mtitoni wa Masako nithokuma na AfriFood team masomo ni ma kibiashara na mambo ma governance. Asante. Ina mudhocha studio cia Mutongo na ku Musyi witu ni na udhocha Tuneenanie. Wendo ni kindu kisio muno. Ne buku ya Wakoritho wambe ya cia mundume akauma ko na mundu makaume ko makomane mambiye musiwo indi palabu mbite be bandu Musyi itwe onthe Bishop ni gwenda tutabye mukamba witu nondo nenenya witu umunthe ni yolowa Unyanya Kati wandu ma Musyi kana Athoni ni tutabye Musyi witu mbeye Athoni ni moao na andu ma Musyi ni moao nikenda Tuneenanie kuma ba. Asante Jackie nondo wa kunenania na mukamba nondo andu ingi yuma yesi sindu cia muthemba tosu na nzia wela twina yombingi tikwe aku matown ndisi sindu cia muthemba tosu na ni joko na baligite o mathina Jackie nondo andu maikumanya uthoni ni mo nondo be uthoni na be na nthoni thini wa uthoni ni be nthoni nondo ni kindu cha unenga nenda ya baani bala mwanake watwa na ane wa mwitu ngali ni su bala wa umya mwitu ni ku uthoni ando ingi bakwete kwasia ni kwa inyanethe lakini cha wombende sanzo no uthonine na uthoni nunenga wenda ya ciaguo nondo tenete ya wandu tona kuthi kwa muthonu umetie ngwa kana ko umya ngwa we kwa muthonu nondo uthoni no bitha wa nthoni nondo nengetwa mwitu kuma ko na mwa ya makuya kwa mwitu ala mengalia na moni ni meta angalia ingi mwitu twaiwe pia tothonine ona ka mwitu abika ku twaiwe aenda otwika ta Musyi okay the osio watwika ni Musyi indi asia email majeta na Athoni asia imam mwitu majeta asia imam mwanake Athoni matwi ya wesietwa yingi kwa kikamba yeta wa sietawa majeta na meta na sietau yani sietawa yumete sietwa na ya sietau maana yake ni wanengie leu ngasia theo naya na sindu ila siende kasi uthoni sietau etau ni kwa une wanengie nyamanaya mwa weta wa sietau ni na unengie sialika ba etau ni kanonenge mwana kwa hiyo yolowa majeta na masietu aswi maanisha kana ni temali ya kunondwa wangu nenge mwitu ni tuisanite kwa usietawa sietau ni tuisanite na kainge to athi onandu matwa maitwana ukambani okana kila bandu wothe wigwa besa kwetwe o leu isani wanasi ibamwe na ndu ya Musyi ikulia mwitu ndia chano na kwatie mwanake Musyi na ndia cia leu ngo yandu kambumya kanyo etauni nondo yukwambio munde inyaku yaba yawathio twawa ngamwita sietau kwa hiyo tumia matene na ndo matene magila chemeta na sietau ukamanya mwitu usu ni muthe na mwitu usu ni muasi na nibo betha be na ndaya ona biblically ke Biblia ni
muthoni na no longi ni manenga naenda ya wewe ate nengukite ta mundu na muthoni yemaanisha kana nditonya kwika undu uthuku kana ngone kanino undu uthuku ni ithe wa mwitu olandu aite nundu kuu ni muthoni ebinda nundu wa digitalization meika asia ni mwana lakini cha ndu mwana yuke uni chano mendo budi ba nundu ela ebinda igitwa nena wiki diese ibatwa nena yulo akacha yuke uni cho chaite no kethia ukambia kwigwa muthoni kana ithe mwana ke no komie na muka mwana nundu kiicha ni chegiara ni chathele ukethia no kia kutia au na mukau noko kethia kasi iwa kangika bwao tabu nundu yu onjaki wa sietawa na muthoni wipo ona ethwa asomu muno ona ethwa asomu muno pesi nduita cia ndikili takwikia ngwa kubitha thoni kugu izi azema papers isune lazima umaluke wenda kwa unja kiuni chondo ndoenda siolwa uthoni no nyanya ni chao na asante bishop kwa umwesi aisa witu ni wa manatu inene ya chao onana kati wa Athoni na ndo alama Musyi bishop ni watu nenga clarifications zeo munobyo na tutonga chuma kingi tunanene te yulo wa kithio kitu na kithio kitu madam Faith kuma tene mwitu awundi awa ninya ondo abikiye binda yuyaku kwebaga nondo twenene yonana na mwizo bika mwisa ita na sietawa ni mwikalile nthi mwaya mwanywa peno nana webu tamwe Musyi wa mwitu wali tota mwitu akuata ondo kuikalanya na inyake oya mweo kwina brothers nebubu kwina mangos na on them isia itwe tondo sia itwe na brothers make tutonota maitwata na asante Jackie mbe maitu na lastly not na tongeleile kiu generation ila tena yo ti lo metao kamepundisia undo ya ile kwi ikekalanya na Athoni niki nondo ninasomethia mwana akwa nake mwana ko ye wasomethia na maikomania village level undo yutene twakomania ta vyusini na mwana ke athindithia ukesela pe platform ila to komania tendesie ila mindo ainge maitu ciana cito twaisomethia ni mathi muingo na mathi muingo emathie makomania ku na ni wese uthoni bishop iweta ni kindu cha mathengeania cia actually uthoni ni bringing this family and this other family to siete mwe na siaetwe ni ciana isito na be ila twameta due diligence ukesethela mwana wayuka kwakwa na nditikela mwana kwathi kwa Jimmy akatwawe ni mwana ake ni mwithwa ni na historical background ya Jimmy niki nondo tumete kisio nikemwe kana tithile twanite mwe onase imot betha manite mwe unfortunately wikilia wili ukaete we ona mundu utese mundu ni wanako utese historical no wese utakana na kila kaendete kwithia baja mbe ni wathi wakwete mundu wa thisi ya western pesi thu ile siku wetakuta sisi yusiana zitu tuita na kila wesi paloko ya kone basically bila basics no ndaya ne ambaye nenga ndaya mbe ni kanana ndo awende to koma namo maunenge ndaya secondly mama wa mina kwenda mundu yunondo japo ya ju be bandu babikito kesethela neta isiana situ neta siebaya sisioka mutabyo mwe investigating ando aulikanira amone mamuthemba mo na kare mindo cultural barriers nesia thelile tene ndwaye weuga mwitu ya mukamba ona saingi be mbai mukamba otai atwawa ukegwa mbai no tuitikela aimbini ne mbai clan ino ba yene ba yatangwa ba yuka akimi ukegwa mbai isu ne tekiye mubaka niki nondo besindu sio ila mati yani asia oteseka na nisiekata nisi take over from these people so mayigpanga mena Google kacha ya ndwaya nondo na kijoni ili umwitu ya kwambete mo Somali
mbeo na loka disiti nene siako ko uyu to mana cultural background ya ndwaya o mane even their diet maisa chao o mane ona ko kwika wata no be kundu utakethia muthoni na kuoko no lazima wimukethia palawi isilite kwanza na be andu ange na mesithio cio mimindo uthoni ni wo witha wina kiko kingi ugezethela ona ukathi ta ndo mako Kilifi kundu kwa twike kandu mayetina chogela muthoni ulika utakilika so kila kibonekana ciana citu yuva bikite bandu kesethela junuo manondo we no woko manana nondo yu ndwena historical background ya ndwala waende to twima twithine rindondo yendete no tuyisaika kutasia na situ nendwa wika zoom meeting wambe kana WhatsApp group mwambe onena bubu uni goto kwika nondo twina otherwise na tuyisa kwa certain unfortunate ni binda na yiba na twidisensia na twine na kima binda nicho to kwasia nona ndo ni makomana waite wana mukamba twase wake twitu nene tuna akamba maitu wake twi nongini wa kumangaliko isi ya Mombasani na kini no mukamba witu ndio mabikela mbua no akoma waite mwana nusu tajini makuma no akamba lakini pe kutakula toilete kumata na dinene yake nende onene ya babika abandu kesevia hii ona nao ndweni tukuni tundo to village muyo visit yana na asia ndoko ni idea mwana ke umwe yitu inyweka kachibati itot no kwelewa ibinda yutu na kweke kao unana kati wa asia meli utona kweke kata ndo sio asiana ni komana na sio kesimo balokele bumbu asante Jacqueline mio kana culture kana mekalile mia lawi atia isoba sia mekalile ida yikitwe nundwa ebinda nigenda yakisha kana maisha kana andu mekala nimekalika maisha nimekalika you can survive you can live dynamics sia maisha pesivyo sia Athoni this year zia nimetwa isu no anajono si wakati wayo na unano mundu twenda kuendeza mbe tongo angulia kule Jacqueline unanga tuendeze mbe twenda omundi no lazima siana siombe kana uwatwana no watwa mozo tasiana nungu asima mozo tasiana niwe mnano kuda we mwito lakini waambiza kwete sivyo nusu kwa kwenye ndo alusini akana in my marriage ndi sivyo sio tamwana na nikale tu mpaka umonda ndia zabula ve issue ya kwekala kwa nye kwa sivyo sei ibindayo umundi ulo watu wanamenda kuzota siana na siyako nesa siende maisha la mante na bundi wangu kula sia asei nondo tonote wa mwana wa bandu basa nongi wa bakubi asei yani manongi na mendio na wendo na be kitumi kilangu insist nondo twaisi baya mwambe yoni mwito umakwo na mwana kyaka umakwo makakoma na makambia Musyi wo na be Musyi ungi mwoka methia na Biblia na be Musyi ungi mwoka methia andu asu onde nongi na mendwe na onana namo na mabinda maingi wisaithi onano pe bandu bika ukaite utata amango muno na mandi na brothers nimo maite kiuthi misini no bishop asimo maite takosa wathomo nyenja kilando na kuchangia muno njimie wane na yulua andu ama twana kwitha ciana ndio leana nacho nikisio muno nondo njimi wa chata kwake ni Mose Mose kia boso ikangani ayo atwa kwa balao ayo atwa balao ye kalako lakini Biblia yasia ibindela Mose weani
ni waleile kwetwa mwana wa mwetu wa Musumbi na mwaka baya kathine na na Maisraeli kwikikala thesu yo no mundu onji mitone na kethosi wo nde kalaba la kwa Athoni niwe sio imana athama na aka kwake niki kitumi nundu ila wona mwaso yani ni usongia na kiujaki ila wona kila keta kibuthia na kikaete maundu maingi ma unanya la tunena unanya kwa kizote na friendship na ndo na opposite ya ndo no maitha na kila kitu maakiete kibuthia na kikaete kwitho andu mateo nengane ndaya andu mona mwekalania muno mwasoma na muno ni mukotha ko kakwitha mutena andu na yuo kaithia ango na ndu ithe nyonthe mwatwika ta ciana na yani wicineza kana wikite otwa wa no na kene wicineza kana nakwa nikite otwana yila bakesa ukobikia bandu ila ulo nyanya we wambe wa mwatwana heshima yambe baye maisa ukomila kibuthia faith no be record baye maisa umila kibuthia ukewa wokie ba musiona kumela wokie musioni bo wanangiki iba yambe ya sindu cia ibuthia nundu wake nundu keka nebe kiwo mibake ya kumombe ya withie bena tikithio withie bena ngap ya umanya no twanite kwangania na kuno twaito kwangania ko huwa cia imam mwana ke wailito manenga ndai ya kwanzie mwana inya wailito manenga ndai ya kwanzie makaele wakana kini kibeti changa kati tumionjimi kini kibeti chanjimi tigo ko bikana nduga kini kibeti kitu kibeti chakwa ichakwa ti kitu ni chakwa no maana uongeza obedhi ya mundu wazikobu wambodhele la bishop wambia bandu kwenda tuke tubanene nundu yubu babika kibuthia nibo pesaite maundu angi maingi na ni maundu ngwenda tumanene muno pala besopika ukabenwa mali ukabenwa ciana andu makowana na nina kakelwa musiaise witu twisioka itunene ya muno yulu wa Unana kati wa Athoni na andu ma Musyi musiaise witu thenge ya Tuneenanie namba ito SMS ni ili 39115 Facebook ni Mutongoi TV official obomona Mutongoi ya YouTube ni Mutongoi TV official tutona the break twinene ya yulu wa Unana kati wa Athoni na andu ma Musyi na nenda tukwate topic isu ngalikwa ingi twa establish Unyanya wambia aba lakini andu bishop ni wasia ni mambia Musyi wo na kibeti kikatwawe kikatwike kibeti kitu ni kibeti cha Musyi ndambe konena ni kibeti chaku ti kibeti kitu na vyando mundu usuwa yethia Musyi oya ndibe sito bikabandu kesethia hii God forbid umwe nywa etwe unanyola munayo na uo mundu wethau uyibindu kaitwika kindu kingi na example ni pe mundu mukona imotae for 15 years na katwa kikikamba na kithio nela mutumio nesie kwitwa mayatwa Musyi kathikane nugo tukwasia the Musyi wakie wenyu lakini cheso bikabandu mundu ni wetwa Musyi oka kuya Musyi pala mwambi usionana mathi Musyi makamuthike na maindie na has na mundu mukathia kwita twana tutatu na ngalio manai andu manai na tu biashara to nini tu otango wa nini indi maisioka mundu mukasiokia kuitwa na hasi tiatie muku ondao lakini no wabe no nginangalela inayo ona mumbela mwakite Musyi ndai tikedwa bingwe ona kiwo mayanywa choto kulio nano wabaya mwambio wenda aba kana wambia na kibuthia kicha ni kibeti choke kitwikie cha Musyi pando kitwike kibeti chaku thina gukila bishop ni kwa tete hithi break nane na yulu wa wanangiko wanda ya
na wana ngikoa ndai ya niguo ukaa kuete sindu imwe ta icio namba ile kila kingi kithitwe kikuo na titonokekania ni kana pe ndindi ya munye ni itendo thukuma tusianigwe nacio itasietela ila mwana inyoko kwani kana cio semali na ima ili tutagwa peupe makatagwa jaki makatagwa nesaki kana mundu muko ila wathoiwe na oka na asiana atwikie ta umwe kati wa mwana inya na mwana na mwitu inyama musyosu na mundu sunda idete kopenwa sieno ni mundu yote ona kisheria ni kwa Jimmy ndaidi topenwa ndaidi topenwa nundu kumubena yimaanisha kana mwana inya tondu ni wetiwe baba inayo nyanyo na mana kwata ni gweni ndo inai nundu wa mwana kyo wetiwe na bayaire tena babwano ona Biblia ni bayaire tena babwano nundu zikomana na kina Ruth ajia Naomi pala o thiokwia ni bonga kwia andu maku makethwa andu makwa ngai waku akethwa ngai wakwa na athina ake baka meso yo kwata na kina Boazi kou iulu wa kindu kikiende muno na kikuo muno cha aka ukomana nake nuna twaitwe na mume twa na mwitwe nyama mume na mwana nyama mume maibe na mundu sumali etho ina tukali etho ina motorbike etho ina indo cionthe ibe nano no lusanina no ngendire na no ngei nundu mundu ayuka kwenyu dai na kana na cia na icio nthe cia sewa cia sewa yowe mundu ukupena ongi cia na jaki we akakua siake ni wetikala ibe nano ibu ni bobe ukekulio nundu Jimmy anenye kindu kiseo muno asia bala utwanyite wosiwe ta mwana wa Musyi kila kiumaanisha we ni mwana wa Musyi mundu mu kibeti chake chebe tanga bubu ndiambia kwiwa hii tutona kuya siana hii nukuelewa ni vyetu mosa tusie lakini ila ya turn round ya twikani mundu muka pe kindu chuka au katwika nitawatu ikakana nitawatu ikandia ona sindu una manager sia musi waku property watu ikai ona tita wisi mwene ile wikiliko chako yani nena neza ki mundu wose ka tita wikiliko chako manage wozo atama londu azuga la wathea wanamu na kwananya bu feithi ni thia tukosela tutasia na situ sithi baya ila tu establish onyanyo kana ni atumia maitu mateo empower ibetisio you kela junye weta na ni weta ila in my line of duty ndia kuye ni ninethe asia na ninethe asia ndo mamethemba na nini kwa manana kese zimwe mbe ase ona mwema tokosea na metokosea hata wina sindu isi yaku lakini ni wa trust ye muno ana mwenu ukamea niki na kiba na niki na kiba na kina nyeta ni muka uno nithwe nisi lakini ndina seyo lwa sindu isu na bandu wese omuthono mwe na leo kwembe waku ukakwa na uyoka windia mbe na wese already sindu isu wina sio na i documents ini ona ndo andika welo ngeti asia nyenene atatu nena ti asia masi ana no modern undwande kia wilo kasia ni na kenana na in case ngetho wandebo mali yakwa ni asia na siakwa na kibeti chakwa uyetumia na wibanga nyeni moki o nini ni matata akwita kala matwa itweku oki kele ni metha wana mistake ya ndwa ikia mibaka nondo ona mali mbingi matukwai manda wanaka akani mama manda mali na juni noke na umandhia kakaliona wasisi au na usiwabe na waku logbook yandikitwe isitwa ya mundu mukosu na ni woka ni wambe no notice otwa ingale wambe na no wito na microwaves ino ngawa washing machines ngawa notice onondo si operate ya wa ondo pasta wasia ya ndona moma methe alame telete nitokula siake kukike kokendi elamu umete ilobi mokito market ya ukamba kana o wherever
kwake ugisethile kulia kakali kuno akakuluma nando amaka kyangosa malino akili yake ne wethiwe ne wausiaisie like a commercial input utena love input to that mindo. That is now where ithietati alame me cheni nitakuna kwa na alame utabyando utongoini mukaweta mukasia mwana amina kuma kwa nyana oka kwako wailo mwana nyamwana osuta wako na siana isi atiwa sina haki sina right ya kwa kusubia mali yethe lakini nundu si under age we nundu nuona atiwe uitethese mutumia onoge thota na manda malisu nuona munengete comfort ya manda malisu na mwasi ya maete wesiana ekakwanya siana ukezele la juwe amembesa na amatembesa nundu amembesa ainge tuke yo mathacha mwana kwa no wengo konia simu yo okay na otese kana salende ya kuyo bamusi no ye ko ya mboi no ye kusubia no je yukute yake wisele la jundu na balance kana unde na mali na atena mali be role lake kate and in case unfortunately we na mbesa yakwa ori kusubia ni wako kutola kati weitu na ukutola na itomi yake rine ngende na vina wa ikate kwa una itoto sisi ondo to balance tatia sei na tienda siana situ equally uyesethia ukewya nganyani woko ati Musyi matwika hata yu muyambi osani gwa indi ikotu malondu ba ene Dr. Jimmy uyesethia onangi undu madam wasia maundu mabindukite ibe tuisethia mundu ni watwikie manager bank na kuyo clerk ye bank yesu misala tiemwe kwa hiyo ni wao kumanda mbesa mono lakini toke asi ni webeta ona kuta we mundu meno tu aseta kameoka uyuko ona kuyufurugwa wisioka kwanza ka bed sitter wivenwa numba wivenwa siana nundu ndino uwezo na kindu kini kiulika mono na economical strength enda ndino uwezo nona naso Dr. Jimmy Iliwe lakini wiki happen ya muno kwaka undo dina ichoko affect musee kana musee atitwe kida givina muno weza gwendea keda ni investment make it kwa musee na keda beki dukitu na kweka kika kwa familia pala muma economita autuni na kini la nile sile ngakulia yimuno mukayana siana nini na ni wa muika na musee wageni wathi na no kwenda bano kwenda kuona mundume na no kwenda kwa waingi na Biblia ni itikilie no kwenda akekala mumbani ya pale wito mumbani ya igeza gudo yake akoka na musee ngivu na musee ile kwa bantu mangi posi ndio ile siwa posi ndio ile peke mkingi ka Andu ni mamonia kana kumoni kweta me ya kitofauti kitofauti no gudwa mamoyo no natumie musee agetwa kulingana na jao na ndo amekona pengine ila musozune mo anakoma de vitali munugona na mona na ga musisia ko andu ama musi mena manengwe mena wo na yimaona mundu ni witiwe yini wo kio muthika no react yo wegete ndokola twi tanzia ya kuya makaza na ngali no kwana bisho kana ya chao ngine tanzia kwa nundu miao ni ku protected we mwene uta kibeti na anamuno Messi kiwi ku protected amaito me yake thoi lakini yukila kivo kwa manoso kana ndikia miao ndo menda kana ndikia ndo menda meno nani koru we mwene una muna musea kuona musea kuno ambio kwazia kwa heri undo muno aseni mo mazia kwa heri mbewa iwe tundo wa the madina la da kuita wa iwe na matu wa kabala kabisa yu mwendera tu kabala na muona musea kwa hiyo amisho mwone wendo nigenda alaje mutu na mo maze kwa ndio no musi kama mendi musea kata kwa mwisho ndio ndio muona wendo lakini jela ndio baada kitu maana nio kikukimugwa ni chako muno ni muno sisi family mbingi akanuma mama gusa hata
ona kama ni zuni nyinga kweten mungu wa uitozu kwa hiyo kile cha wewe ngambo ya wendo ni ya mwisho kike kwa ni ndikala ni bwana kitete kwa hiyo so azizema Mtongo TV witi mwenda semeni mayaje kwa heri ndio venge yebaya ukazungumza ni kwata nyana mweka kusema na title deed na dinagwa kana kusema na logbook na dinagwa kwambia kweli ya kiche kulia baadaye ngana na maikone ndo wadonde maziasia kibeti kina muzozi ndo akia na yuona nyeki wetha wananga na ukibeti kile na wewe moyo na ukibeti kile ona kala ndo kuma mali ni yenu na kila twisi mzee wetha hawasi akwenda bana na mzee akalio suria na sisi edai mali edai hiyo jakino nendikala na Jimmy kwa zienge nondo tinena unyanya Andu menda na bei beti mbingi na sio kitumi kingi yo tuma ibenwa ukethia family aba yotwa iwe ni yesi nesa kana mwana wo atinde ao thini na ndwithia mena record zeo iulua mukwile wa mundu mukondu kwa mwana mo na nundu imaendie na atwaiwe ni mwana na mwana na mali aendie ikalala mwana na weza ithi andu moma athiku mailungwa maibinge wanza maine wa tikiti masioke na yue bila yoko bikia ende ndo ambe yaona kibeti chokete kibangete ni muka mwana musisi ko be reaction imwe na mo oba mwe na kuona iulua no thoku andu ako benwa itha no nyanya na andu mamusi itha no nyanya na balotwa itwe mwana inyama mwemeu mone tandu maka andu maudumia ndo na mwaka kwa kumeuko ibinde buthu na mwetwe nyame uko ibinde buthu naona nyawendo kwa asia imamu emeu na kwa asia yalangi nikane ibinde lota ketho wibo mundu yukitu nena unyanya kimoko no ibeti ibenwa ukethia yuto mundu ngamba nthimbu ethwola wakwa ndona nya kwinthi na my brother aya ndonya mwitu winthi na mama ilomo yu eukonthika na ngali ciakwa ata teno na okita kuitwa ni ndeleba kamwana ka unenga ekiliko nundu zazi othe no goka umukua maizo kasaita ni ngwe mosoania saa sita ndiko ya brother ndiko ya kila kipetikiyo ka saa sita kino la ndeleba na ni okita badiko ayi muno bishop ni muvya muno Musyi ise witu ni kwacha ni wa thithika ni wa tetheka twambe ona na witu na Athoni maitu tene nikenda twebetangane na maundu ma baadaye na twebetangane na sindithe Musyi ni yitu ni na Bishop Mala asante Madam Faith thank you Dr. Jimmy asante na kwa nita wa Jacqueline Binya tuko manichimwa chikingi na athimikai asante